to show to you guys. I'm going to show you around, and don't forget to watch until the last part of this video because I'm going to show to you how to spice up your summer outfit. So stay tuned, and I'm super excited to show you guys. So let's go! Guys, na namin sa sulod sa department store. So, mangita mig t-shirt para among gamiton later sa atong summer outfit ideas. Naka 25% off sila. Naka 50% off. Grabe. Ilang mga shoes. Let's go sa ilang shoes. Now, ilang mga shoes. Shoes 50% off. Grabe na to. Sa mga jeans. Tanawa. 30% off. Diba nag-sale up to 50% off kadalasan. As in, plus ang ilabag yung mga jeans, branded jeans. Tingnan nyo, ang dami pala dito sa likod. Hindi ko nakita. Robinsons Fuente is giving you a treat for this Women's Month. Up to 70% off. I like to party! So guys, I'm here right now at Expressions because I will be choosing mga paints para sa akong t-shirt nga himuon for my summer outfit. Grabe, excited na ko. Maglag-lag ko, mangita ko mga paints, pero mo ni siya ang mga gamiton ako nga mga paints. Mga brushes. So I have nararadyo dirita na ni mga gamito, no? School supplies, art supplies, mga daghang kay finds here. Super daghang kay mga cute diri guys, eh? Pag makita ang tanawa ra gud mo. For your children, schools, stress reliever kayo siya ang art, drawings, expose your children to mga artful things, especially introduce them to drawings, kaya it would really help them a lot. Aside from painting, mga crafts, arts, ay, super love mahumaling jud ko diring dapita as in daghan kaayo mo makita. Ribbons, ako jud Doraemon. Oh, big teddy bears. So guys, I'm super excited to meet Miss Bern, our art teacher for today. And finally, nagkita nami. There is a venue. And she will be teaching me mga art stuff later on. And here she is! Hi! Hi guys! She's an art teacher, guys. And right now, since pandemic, what's na yung gibuhat karon? Kuha, nag-review ko for board exams na for interior design. Finally, mauna niya ang akong mga napalit guys sa Robinsons Department Store and sa Expressions. So, I bought white t-shirts and this one guys sa Expressions and brushes. So, mag-alcohol it first guys. Safety first! We have here our white shirts. Excited na ka guys! Since you're gonna paint on t-shirts, you need nga na siya backing either cardboard or pwede ra gani ka ng t-shirt nga ay kanang if new nga t-shirt kaning rag iyahang gi-use na board. Pero if not, if use na t-shirt, any na cardboard, and mas better you wrap it in plastic or any kuan para dili mo lapos ang paint sa backside. So first choose ka kung where ka ganahan mag-paint sa imong So, sa part. front. Sa front ko. Then ato lang ni insert there. So akong ganahan kay na siya sa may pocket na side. So ako siya butang diri sa kilid. Okay. Sa ako, sa front lang. Diri sa heart the picture. There you go. After na-place na ni mo, kay you can use clips like this para mas stable ang inyong cardboard. So, after you did it, wala na siya ginani. Project ka ng para sa imong canvas. It's like you're making a canvas but on the t-shirt. Ako bala na ni ba sa center?
So we have here our materials. We have among palettes, mga brushes, and our paints. And if you can use pencils if imong i-outline imuhang painting, pero if dili ka mag-outline of blacks and paintings, you can use colored pencils para dili kayo dark inigro ni mo niya. Dili siya mag-kampat-kampat or mancha. So, sir mong ganahan i-draw paint ikaw? Anything na summer and anything na mga abstract something. Okay, akong na-choose i-paint today kay para easy lang kay mango, nya dayon si Miss Saika kay Bisag unsa. basta summery Pero feels. mo follow ra ko niya sa ato ha. Mo follow sa Sige, ato. sige. So first, among i-draw out. Mangga. Mo follow ko sa yung mangga. Sige, go. First, mo draw ko sa unsay look sa outline lang sa ako i-draw. So, mangga man. Mangga. So, I don't know. Sunflower ba niya or sun? Wako kasabot. Sila ka naklaro. Tipis ra ang outline para dili kayo mo kuan sa imong paint. We're gonna start painting now, and sa una katong palitan ra kog art materials sa akong lola or sa akong mama kay wala ra ko'y paki sa akong mga brushes. Like bisag for watercolor uta na brush kay gamiton na nako for mga acrylic niya, which is makaguba dahil siya brush. So moto for my tip is for thicker na mga paints like acrylic or fabric paint kay katong mas gahi na mga bristles na brush. So mo na among gamiton today niya. Marag mas easy pod manipulate og paint if mas gahi nga mga bristles niya. Watercolor kay katong mga humok na brush nga imong gamiton. So mao ni ganina among gibay sa expression. So sa expressions you can really find a lot of things, labi na pang artwork, art materials, arts and crafts. Daghan kay toys for your kids if you're a mom watching this video. So first, we're gonna add a base color, which is amo kay mangga man and sun. So yellow among base color. So mana mo start og kuan paint sa shirts. Yeah. Ano magkuha ka og white? Kuan kay para mas mo opaque siya, mas klaro siya. So we need to mix colors di ay. Ay tani matay alam. Tayo. Okay, if yellow alone, I think you need to add really thick na yellow para yellow gid kay siya. Mauna like sagulan ako white para mas opaque siya, di kay siya translucent. Aray hala hatot ya bu. Let's start. Mas better good if you use textile paint because it's more flexible na dili mag-crack in the long run ang imong shirts. Kung mo to siya, you can find these at Expressions, which is available in Robinsons department store. Yes. Do you find this refreshing, especially pandemic? Kaayo, marag stress reliever, kaayo mga creative na activities. Labi na dili ta makagawa sa atong homes. What would you suggest sa mga viewers out there nga single and then nasa balay mga activities nga buhaton? Aside from physical activities, nice would like makabanding if you're with your family or even if alone na ka sa house kay pwede na kayo mo maka-Zoom or maka-Facebook Messenger na video call sa inyong mga loved ones. Mag-arrange mo art nga kuan or unsa pa na mga bonding activities. So if need good mga art supplies, you can really message Robinsons Fuente and have it delivered. So guys, yes, maka-deliver agad sila. So no worries. Dito. Right now we're just nag-bus ni We're kay being safe. Yes. Actually guys, first time na mo nagkita ni Miss Burr. And then I was surprised kay mo nag-click din niya. Pero kabaw ko kaya ragid kay ni Miss Saika. Labi na ang siya mga makeup na video, so anad nagyud kay ni siya og kanang inani. Hala, lahi ra dyan ang canvas na face, ang canvas ni nani.
As in, magdali-dali ko ka. Mahumanan ni ron si Miss Burnt. Biyaan ako diri sa Robinsons. Pero if naman sa Robinsons, daghan kayo. Sale guys! Daghan kayo sale. I mean, kaya mamalit ka ron. We're done. We're So, done, this is the base. Base pa niya. Base siya niya. Then, mag-add na may karon og more details para mas 3D effect looking siya. Lagi. May uban, mag-start with darker color. Yan na pa uban, mas ganan ko lighter color para mas maka-add ko dark soon. So, mag-add na lang ko marag darker shades nga marag monotonous ra siya per magka-dark niya. Inana niya for much more 3D looking kay mag-add kog highlights. Same ra gyapon with makeup if i-compare sa work ni mo Miss Sai. So, more na siya. Okay. Cool ang kanang shading ninyo sa dark o kanang inyong highlight something. Para na ko not necessarily kay ay marag pwede rin guro if rule of thumb mo follow lang ka kung asang shadow asa po ng highlight so marag generally kay natin sa ubos ang shadow niya natin rin sa taas ang part ng highlights. Nice tayo! My final work Nice tayo! As in! kanang Maawa pa actually pag ito ba? lurugid ni siya ka layers of paint ang base ang kaning darker side and then ang highlights, inana-era ka simple. Then, so, final work. For a first timer, kay nice na gid kay na-work ni Miss Saika. Good na mo kay si Miss Saika na anad man siya og soft brushes. So, mo naglisod siya at first kanang third time naman guro ko ni nagpaint og shirt. So, ako masuggest kay gahi na brush or stiff good na brush para mas clean og output. 3 layers lang yun of paint, ang base, ang aning shadows, and ang highlights. So, mas less layers, the better para dili mo crack in the process, in kadugayan in yung shirts. So, So guys, thank you so much and check out Robinsons Fuente as well and all Robinsons super malls. They're having a big sale! Yes, they're having a big sale, almost 70%, especially for Women's Month. So grab the opportunity and all of these materials Can be found at Expressions can be found and by Robinsons. Expressions and Robinsons. So thank you so much for watching guys and don't forget to spice up your summer, innovate, and especially guys, there is a Robinsons na sila daghang. Pwede lagi mo mag-build a pool sa balay. Kaya nasa may mga floating chuchu. And ArtWork for your daily. Yeah, thank you so much.